Muhammadu khairul wara man ja'ana mubashira shauki lil khairil bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atoiril mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. am tagayna Allah subhanahu wa ta'ala fe kaba shetana toroma wala salma min damina ne flanve am aziza la ni seti ko sato ko barakay ko solga ala karabaka sallallahu alaihi wa sallam nan solga ala karabaka am solga ala ka kiraje nyon zanmonga ko sey ka solga ala karabba bona sanmonga kanyini seti ko safa Allah subhanahu wa ta'ala ka kaka ala yakama kaka ala karabba janyon bunyanu barka kama kaka alakaraba bona sanuma bunyanu barka kama alaka ambalo alsilameyaka Allah subhanahu wa ta'ala kan fatu alsilameyaka namoro la mi foli alsilame chema ana musamama ayuhal ikhwa mal alsilamaw usikum bi taqwallahi alazim maladi rakum la dele ko ayto nga janga sar Allah subhanahu wa ta'ala ni wa uhadhirukum min ma'siyatihi ad-da'iyati ila azabihi al-alim. Assalamu alaikum mandew Allah subhanahu wa ta'ala ko ngaminga ito nganze ko ka kelila akwa ngamin dabla ito nganze ko ke o dabla lila jeni la hara kuna jabe sorone ni kaburu kuna siki lafiya be soronay alkama jodo kuna wolo be soronay alaka nako ya anambal aslama bela jalema yalil ilamu annana bi idhnillahi subhanahu wa ta'ala o ko fe mbal make mbal muso mba fay kadon Allah subhanahu wa ta'ala ka jeen anaka fansiriya konnana جلسنا فوق منبر الفقه المالكي عن ذكر منبر الفقه المالكي سافي مالك بن أنس فقه كلام لو كنو في الجلسة 121 سكي كما أن سكي مونغا أن كلنانا أم الله سبحانه وتعالى ديلي سكي ندمنا خير لا تشوكمنا الله سبحانه وتعالى كاندمه أكدتشه خير الله سنتناول فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى نجر الله سبحانه وتعالى السكينة أمنا أيوة أنك بما بنا بولي على شيء يسير من الفقه المالكي أمنا فنفتين ديما مالك بن أنس كفقه لا من الرسالة لأبي زيد القيرواني الله سبحانه وتعالى دوني جتورا مالك بن أنس أيوة كلاني أيوة أرسالتي أبو زيد القيرواني على كناصر خير الله ay gafe barkale min lakato ambolo wala dañ halibi fe fitinde bina ta o gafe kono kadima insha Allah ambe ala deli mimina fo Allah ta'ala kandema ka fo ala nyada nyinne kama Allah ta'ala kandeme afamu ka dodu sukuna ala ka barano ko ya anambal arsama bela jalema qala al muallif rahimahullah kidabtigi Allah ta'ala ka hinan al-islam shubela jalela ako وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كونغا دونغا فو مهنو مانديلا الكرا صلى الله عليه وسلم ماندي فولمان لابا كو جاما كل بلا جليلا جاما كل سخيرما كو دي جاما كل يجاما كل منو رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منو ني الكرا بايينو ني وكا سوغمدان الكرا باكا سوغمداو بينا ye dine min alakra bolu ya cente ge utugurala o balona alakra sasama ka aywa layduka o faturaka kolu de be wele aywa ko jama kulu la soherema mamunu ni alakra bayenu nyeye wa amanu bihi uliman yana alakra bala ya cente kiya hum allazina yalunhum o jama kulu kodone ko jama kulu flana min dara olu noka olu dame olu kaf samandiala hum allazina yalunhum jama kulu sabana min dara olu noka
olu fana dame flana mo ko samandiya la assalamu alaikum mandi aya tlo majo aka hakili se ko dayele kuno ngo kuma mi ngbe don bawda ani kuma mi be don ba ko gafe kono ananga bip mo bonde nyove kelonde apma salama nyuma ka nga do cien jumenye ko nyini ko ibolo chorola ko mine ni bolo ka balo ka fatu oka ni arsalati ka kuma kan ko aja ku yale do anga mimma yajibu alaina i'tiqaduhu i'tiqadan jazima min ja ku yale do anga bi ko anga dawla dana yere la ko de ko anga dala ka fo anna an-nasa yatafawatuna darajatan fil fadli ko anga dala ko mota kelenye ko mo ko fsani nyonyi ko wasahabatu radwanullahi alaihim hum afadalun nasi ko nga dala ko alakra sallallahu alaihi wasallam ka sahaba alakra bajjenyo ani munum benat lela nu leman yana no ya chentikiya ko lu dem hurmande la maf samandu ye alladhina khatabahum allah jalla sha'nuhu allah ta'ala aywa jama kullu minum kuma nyonya qur'ana na sula ko kuntum khayra ummati mahur jenyon ay mahur mandela aywa ma kiyaru mawiye aw yala ma here mawiye أخرجت للناس جمع كل منه برا مويه وقيل المراد بذلك جميع أمته دوك كون قرآن أيين كوا كان الصحابة ودمما كوا كمان مهنو من ده بلج لما السلام عليكم نفهمنا القرآن الصحابة كا أيوة حيرتك يا سبتي السنة هي شرحة للقرآن على كرس الله عليه وسلم كالسنة ده بالقرآن يفواني على كرس بقى كالسنة جليلة نغلوت في مينا نفرك تعالى أكو إن الله اختار أصحابي الله سبحانه وتعالى نمهر جنيون زكوان دنيا وقرأي كفوسا مانديا على العالمين الدفن توكا سوى النبيين والمرسلين فناكر النبيون أن كيروي أمي على ديل على كحكي نمان دام ني أرسلتي كبماي قرآن النسوي أدراني سانويا على كرسال الله عليه وسلم كالسنة أرسلتي كبيجي سانويا السلام عليكم فامنا ninde mimbe ulama urasuhuna ko gafe kono ninde alakra naka bono ayo alakra ba sallallahu alaihi wasallam naka sahaba baluna minga nu faturaka ko maka samai ko sahaba ko fsani awni de makulu mun ndame ulu ka ulu fana sahaba ko ayo ulu fana kapsani ayo mato ye sahaba ko fe mun fana dame uka ulu fana kapsa mato ye sahaba ne tabi'una ko fe nene ngera ayo ulama uka pmakai anga bisogme ya pma mi mani nyonje ko mama musa mai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adakuri kele koray ko no kiraw ye kelenyi adakuri kele koray ko kiraw na bijonyo kelenyi adakuri kele koray ko hono mande ha a foloma na labama ko ambele jele kele shimo musashi wallahi la ilaha illa huwa ni voba ye ngalon vo ala ba don ay ngalo mindike kiyama allah subhanahu wa ta'ala ba sama adala neka abadon arkiyama nan ala jera domina nan ajora daba ma nyefe domina abadon ko kay mimbo ada ye ngalon wada ala dele ala ka hakili nyumande ama okma al-salamu tamassaku bi sunnati an-nabiy ya bulu tor alaka sunnana tamassaku bi nasr kitab ya bulu tor qur'anina ma dalale munum be sena sisa kuma kura munum vara me nyonga ko be nan mazhabul khamisu ya ala ya shari'a sega sabati ngalo de fara me nyonga na nyozor ala fiya bi dominya alaka ka sunnay alaka mbalo aka allah subhanahu wa ta'ala kan vatu aka asalati sarabe alaka ay sara jirana sisa ko chena kafir muslimate kelenyi cetigi ngalonde kelenyi ngalonde te kelenyi cena muso te kelenyi awne sahaba te kelenyi aslama tawne alakra sama bona te kelenyi alaka na famu choko nyumadi anambal aslama bela jelema qala al muallif rahimahullah asalati sarabe alaka nunu ndi fi matu nona kenana wallahi naw nyaay yala mba takabwala na ala shinikene yadi ngalo ngamuno ngana kamuno be alaka dine kono aywa makadina damambe pmate na ala shinikene yadi amba bwala ala kande ma ka bwala ala ko kaka ala ya kama ala ko ala kana ka bona sanma barka kama arsalti ko ko afdalu sahabati ko sahaba yoruta kelenye daraja la ku yoru yere dama ka fsani nyonyi belejele ka fsani awni wo yoru yere dama ka fsani nyonyi ko sahaba lam ma fsamandi al khulafa ar-rashidun ko yen nona blakeku manani minye alkaraba sallallahu alaihi wasallam nona blayake o nona blakeku manani ko le kapsa ka tam sahaba tawka al mahdiyuna munu nye kana aywa tigi tikuye abubakari a fola ni wala famandi ko abubakar siddiq humma umar bin khattab dame oka humma usman oka uthman bin affan dame oka humma ali oka ali bin abi talib dame oka karrama allah wajha
radiyallahu anhu ajma'in ko be Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka jiya ka ala ka sallallahu alaihi wasallam ka sahaba bela jelema halibi ka korfo nyafuye ka dayala yi kosabe malma ke malma musay ka fam arsalati ko ja ku yele do nganga dala angale manete kene yele maname man nafa ka kele manete dakay nit ko mi aljina sorono fa ka soranda mala anna afdal ummati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ka fa alkraba mandela ma fa samandi allati hiya afdalul umami muhnu mande mi mande beleje la fa samandi olu yaru la fa samandi sahabatuhu alkraka sahabawi ajanyo animun benat lela alaihi salatu wassalam kishinne ma chama ba alkrabaka wa afdaluhum al khulafa ar rashidun al arba'a sahaba la ma fa samandi oyna nablake ko manani al musaddiduna fi anfusihim munu munye tiku ye ma sabatile ngudo yere kuna al muwafiquna fi amrihim wa yemminge o bena sababa mo ka ketan alkara baka keta e kelenyi wa halihim kal halayan alkara kal halay kelenyi awwaluhum wa afdaluhum abubakr as-siddiq ulama falanu lama afsamandi minga sakatamu yoru belejele ka manani tobeka o abubakr as-siddiq de abubakr as-siddiq saddaqahu fi ar-risala wal mi'raj bil tardadi abubakr as-siddiq de cekelenyi mi alkara ba tigiya silamaya nanena alka sasama kele ka silamaya jirala aya tigiya sana yele pmay pma kabako may alka ba kele ko foy ayo fana tigiya ka sara ma siga wa ma wati di amasumaya o de la bagri sidiki jamuna ko tigi mi alka kra tigiya dakurnya kele wa manaqib ho kathira bagri sidiki ka samandiya ko aka chanfo ka fa ka chamin haqawluhu sallallahu alaihi wasallam adoy alka ba sallallahu alaihi wasallam ka pmay bagri sidiki kunga an umaru ako abubakar wa umaru sayyida ko hole ahli aljanna ko abubakar siddiq umar bin khatabi aljanna to qoroba walon olu wala ma kundi ko do am ala deli ala kanu nafa aywa ala kan nafa no barakaye wa muddatu khilafatihi sanatan wa thalathatu ashhuri alka ba fatule ko ay sanvla an kalu saba an tle tange arsalamo ko ma nyema yalla ala rasulaka fatu tufiya radiyallahu anhu abubakar siddiq fatura alaka jenka abubakar ma lailata thulatha taratashu bayna al-maghrib wal isha'i alaka ngana iduni jingi kabben fitrin safo chema le thamanin baqiyat min jumada aywa al-akhirati lasir laba kalombe wela be bamana ngana ko lasir laba otle mu kan sekin hijra sanda ani saba am Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka nafani abubakar siddiq barkaye abubakar fatura wala hu min al-umr 63 sana كسن النبي صلى الله عليه وسلم أفنا فاتورة كاشيتو سامبي ور أن سانزبا إن فألك كلا فاتورة كاشيتو سامبي سامن سانزبا تشوكمنا ودو فينا في حجرة عائشة ابنته رضي الله عنها وعنها أبغر سيدي أيوة ستورلا عائشة كسكونو على كلا بس اسمه فرمسو أبغر سيدي دمسو الله تعالى كجين كابو بلا جليما على كوكاكا على كما ويلي أبا بكر فالفضل عمر الفاروق أبغر كوفي umar bin khattab de sahaba bela samandi wale de ayo sikira abagri sidigin nona khalifa la ale de alkara sallallahu kan nana bla ma flanayi radiyallahu anhu alaka jenka umaruma al faruq ajamuna ko ale de ngalone cien davara ka bonyona o manaqib ho kathira umar bin khattab ka samandi ko ka cien foka fa ka cien minha adoy alkara sallallahu alaihi wasallam ka pmaye ko atani jibril ko jibril alayhi salam nana ali muhammadumma فقال كو جبريل كو عليما اقرا عمر السلام محمد ستي مساينه جبريل تشي كونغنا في كي كاكا فولي فو عمر يي كوني ما بام محمد لا مين كو كدا علي كو عمر كو كداي دي كاكا فولي فو عمر بن خطابي وقل له يكا سيكا فاي ان رضاه حلم كون عمر جنن مين كو يمنيوي وغضبه عز كو عمر بن خطابي كد فنو كو يبونيي الله سبحانه عمر تنكا بونيكا كرامن بمكاني ومدة خلافته عمر بن الخطاب خليفة يواتي أي واتي حكم من سلامه كما نيما يلا الكربان نونا 10 سنين ويسندا و6 أشهر أن كالوورو و8 أيام أن تلسيكي وتوفي رضي الله عنه ألك نغنا فاتورا في ذي الحجة سلبا كالولا ل14 ليلة مضت أيوة سلبا كالولا لتأن الناني من سنة 23 من الهجرة هجرة السموغا أن سانزبا وله 63 سنة كاشيتو سامبي ورو أن سانزبا كسن صاحبيه إنافو الجنوانجي أكرمكو على كربا أنا تركي أبو بكر الصديق ولو شيحك
Allah subhanahu wa ta'ala sona ay sutura la ka aywa fatura ka be o ma wado fe da fe hojrata Aisha bi idnaha aywa ajongine yan ka se anni beni ma e jenyin Aisha ta fe kona bi se ka da aywa akanunya fla kerefe Aisha ta ka sokona Aisha ta jenani oye aywa ala sona afatule ya sutura khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr inda rajulaihi ya sutura alkara sallallahu alayhi wa sallam ko barka ma kofe adara alkira kofe abagre sidiki dame alkira basen vafe Allah subhanahu wa ta'ala ka hine ningana nununa alako kaka ala yakama wa yali Umar fi al-fadl Uthman fi zamandi yalla usana bona fana dame Umar bin Khattabika wa Umar bin Khattabi fatule ko Allah subhanahu wa ta'ala ka getura usana bona afana de sikira aslamu kama nyama yalla alkira sallallahu alaihi wa sallam nona nurayni Allah subhanahu wa ta'ala ya garseke norof la tigido kada munga lam yu'lama ahadun tazawwaja ibnatay nabiyyin ghayrahu tarihu ma don jenda kata se awulima ka fa chekele medugma ko koka koy nabi ma do demso fla furuni usmanate ala yuko usman ibn afana yi tazawwaja bi ruqayya ay alakra sasma demso ko raba ruqiyata ayo furu ruqiyata fatura ka be badru kala bando ma aywa kuma menane ruqiyata fatura zawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umma kulthumi alakra sallallahu alaihi wasallam ummu kulsumi dama furula radiyallahu anhuma alaka jien kabu bela jelema wala ma matati pamnan ummu kulsumi fatura alaka kira ko law kanat indi thalithatu usmana ni demso sabana kumembolo la zawwajtuka ha nguna dima alaka kira ko kuma koraye munyi usmana e ma sabe usmana yeselame usmana ibn nabi ma de furu nyambo nim hudi yare kiraye nim hudu ma sebe ne de nga nga di ma sebe udema usmana ni sabana ngumbe ngumbo dima kuma kalande unde ka kanga karamo ko de nyini o chuko keledo karamo ko de unde kanyi ma sebe de nguna furla alakra sallallahu alaihi wasallam ka hadisan nasu de ni am Allah subhanahu wa ta'ala deli Allah subhanahu wa ta'ala kan va mu chuko nyumadi anambal assalamu bela jalema wa qila kana yakhtamu alqur'ana asabatraka aywa tarikh alislami ma Usman ibn Affan ko ko me Qur'an aywa kalanka jingi fil witri aywa witru la aywa jeshu woshu fal Qur'an nuru ko Qur'an noray wa qiyamul layl nuru shufana joli fana noray Allah subhanahu wa ta'ala noro nununge Usman ibn Affan garsakay manaqibhu kathira Usman ka samandiya ka tian foka fa ka tian min haqawluhu sallallahu alayhi wa sallam adoy Allah aywa alkaba ka pmay man yahafiro be era rumata majuma me be rumata aywa kolose fala hul janna Allah ta'ala ko tikila man son aljanna usana bona afana be rumata kolose kade alkaba sallallahu alaihi wasallam ka sahaba uma Allah ta'ala aljanna laydu tayi alkaba ko kokora usmana hakela ako man jahaza jaysh al usrati nyina zaka gele katama gele ka kelami mina wuli nyina ni mamiya laben fala hul janna Allah ta'ala be aljanna di umma usana bona afana o kele fana labe o choko kelela Allah subhanahu wa ta'ala aljina firama usmana aljina sa Allah subhanahu wa ta'ala fa kanyina ma yala shin sabade ala yafo alkrabba ko fa usmana ma adarra ma fa ala usmana ba'da al-yawmin usmana minge bi ko fe bashitene ala mable usmana sonane ala yi na Allah subhanahu wa ta'ala ya fara usmana ma usmana o kala laben ni sanu dinari bakele ani nyame keme sabaye kadi alkrabba ma Allah subhanahu wa ta'ala jati kama da kurnya kele usmana muddatu khilafatihi ay min ga salamo kama nyama yala alkaba nona 13 sana sanda ani saba wa tufi radiyallahu anhu yawm aljum'ati Allah subhanahu wa ta'ala fatura alkaba burange fatura kabe juma do male 18 aywa khalati min dhil hijja salaba kalu tletani seki sanata 35 hijra sambi saba ani duru wa huwa ibn 90 sana ka shito sambi konondona ودفنا بالبقية رضي الله عنه أسمع أنا ستورلا مدينة كبر سبالا شوف الله سبحانه وتعالى كجين عليك صلى الله عليه وسلم جين يانجم وجلي عثمان في الفاضل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عثمان بن عفان كوفه علي بن أبي طالب عليك صلى الله عليه وسلم بنا كده كرم الله وجهه الله سبحانه وتعالى ينيدا بني أما نيامي كافري الله سبحانه وتعالى أما السجود كه Allah subhanahu wa ta'ala tanayi aka nyina maya kono o de la ya bunya ka karama ne makanyi ko Ali ibn Abi Talib ko Allah subhanahu wa ta'ala ya anyada bunyi manaqibuhu kathiratun jidda Ali yu kaf samandiya ko kacca
sigero kelen tise kanani oye min ha qawluhu sallallahu alaihi wasallam adoy alakraba ka pmay aliyu kunga anta minni aliyu enem hudu doye wa ana minka neram hude e aliyu doye alakraba ko aliyu makokora ako anta minni bi manzilati haruna li musa aliyu haruna kumbe musa alayhi salamu aywa kerefe chogomena e be ne muhudu kerefete aywa kuma ko nyemmi yedama la nabiyya ba'di nabi man dene kofe o kore aliyu tsaka ken nabi man yede nyuada joroto nabi man kofe ala ya bede e aliyu ma alhamdulillahi rabbil alamin alakraba ko ako ana baytul elimin hunde don soyi wa aliyu babuhu aliyu adai ali ibn abi talib muddatu khilafatihi asira alakraba nona ka salamo kama nyemaye 4 sinina sanani wa 9 ashhuri an kalo konondo wa 7 ayyami an tile wolovla Allah ta'ala sona توفي رضي الله عنه ليلة الأحد علي بن أبي طالب فاتورة كب كرشوما وقيل ليلة الجمعة دوكو كجمعة شو 19 رمضان سنغلوت لتأني كونوندو الله تعالى كغنى على كجتورا سيف الرسول المسلول على أعناق الكفار والجبابرة على صلى الله عليه وسلم كم بمرو من على يافوشك بلا كافر وكانكا خيبرك أيوة دو غنى بدر كنا دو غنى خندق دو غنى علي بن أبي طالب فاتورة كب أيوة سنغلوت لتعني كونوندوما سنة 40 من الهجرة هجرة سنبيناني وهو ابن 63 سنة كايرشيتو سنبي ورو أني سنزابا كسن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه إنا فالكربا نانجي نيوانغا فلاشي ودو فينا في محراب مسجد كوفة دوكو كاشو ترالا كوفة جمع مسربا محرابو كونو وقيل بقصر الأميري دوكو كو أو دو أميرو من بي سلاموكا فاما من بي أيوة كوكا أيوة سانغزو كونو وقيل برحبة الكوفة دوكو كوفة أيوة كان فرال ورلا وقيل لا يعلم قبره دو يركو كا قبرو يردون ده أمي على ديلي الله سبحانه وتعالى كان نفا نين غانا نمبركاي رضوان الله عليهم الله سبحانه وتعالى كجيب أوكا ومعناه منانين صحابة وتغفوا أما فرضي الله عنه أبما قرأ إرادة حصول الثواب والإكرام لهم أمي على ديلي صحابة ويه على كوسان براجيلا الله سبحانه وتعالى كبني دا أوكا برتاب صحابة ويه من غاني أما نينا كو أمي دوكو كويه ينانزا دوچه صحابة وكونغوتو ومينوكوتو وجينا وديونغو كجيو مسوكو كجيو كان نفلوكو كو نفيري على كيرما إلى أي كلمة الله عز وجل جانغو على كبما كورتا جانغو سلامية ككنمينة وما أيوة جينين على كربافه وما دوميني نينافه وما دايورا نينافه ni min vatura ka be yoro mima o mago be fengele mina saydu shia ngata ala makasroma muhuru java be ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka jin o kelengele na bela jelema وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى مدة خلافتهم نما نانك خليفة واتي على كده صلى الله عليه وسلم من أوكا على كده كو الخلافة من بعدي نونا بلايا كتوكو نيوما داكنيني نم هوتالي كو 30 سنة او سامبي سباي ثم تكون ملكا عضودا كو بسركا يلمك كما سياي توني بسركا دوالا أمي على الديل على كهكل نيمان دي أما وجلهم في الفضل بقية العشرة نما ناني تبني كوفي ما تامور بي ما ورو بي كفران نونغا ولوكا الجنة دو فرق ويا كفران ما نانيكا أبي فوق ما تاندي ماكو 10 المبشرين بالجنة مرسى سما دلنا زنما يما تامينغا الجنة دو فيو بالوني نيانا يانو كفاتو على كان فنو بركاي وما ورطو طلحة عن زبير بن عوام عن سعد بن أبي وقاص عن السعيد عن عبد الرحمن بن عوف عن أبو عبيدة عامر بن الجراحي نما ورف عليه أيوة خليفة منانيكا ويما تاني ولود الصحابة ولا في سماندو يهم أهل بدري نما تاب وراي جك مثلا دوني مي بدر كن تشوكوبا ولو تشوكو من نونا على ديلي على كاكو بركة كما على كان لمنيا سبتي على كان همينانغو دلا على كان غرسك سنما داما على كان جيلا بون نكو ياما على كان لاهرا نكو ياما على كان بل السلامية تشيكا على كان فاتو أتشيكا قال المؤلف رحمه الله على كان أرسلتك سركير الله والله kuma min be ka fo ala ka sahaba o mabbe ka do unya kana balma ke balma muso idala ne sanango ka bwala ibolo sanango ka bwala kani se do fere kala na yenyo nya ala fe do bi che do ba ka puma kuno do bi che ka puma fotalla
yere nyini dama je yere nyini yoro hakilima bi yere nyini ya alaka hakilin mandi amma arsalati alaka nasara kayra la ko wa an la yudhkara ahadun min sahabati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kwa wajibi ambanga nga hakil to anyere la anga jogo nyumanya alaka ka sahaba kerefe nan fa ko abo ambolo nan ngara mo ko abo ambolo alaka ka sahaba ko sana fa wuye ko sana ngara mo ko wi alaka ka sahaba bunye ni ku karamo ya nga jaku ya ble ko dakurnya kele kelma kele ko manga ka bo silame chemanda amanga ka bo musomanda alaka ka sahaba hakela minye puma juguye ako kangana angana ko fo fiw illa bi ahsani dhikri fona kara ko fo nyumayi nanda magara abakri tokola kasoramba tanude nanda magara umar tokola kasoramba tanude nanda magara usman ibn affan tokola kasoramba mangutude nanda magara ali ibn abi talib tokola kasoramba tanude ka segi ka dugo ka wi wa kadhalika sa'iru sahabati sahabat to bele jelebe o chugola afonde mako ayu alakra ka sunna sahaba yoru ye nyom bunye wa sahaba tale ko ukomo yu bunye wa donba ya sahaba bunye jebe alimu rasoko donba nyuma chekelende soro iba soro ka gafe kono sahaba chekelende ama to maka doaya nan watle juguyinde alaka doani ayu a fitneche wal imsaku amma shajara bainahum ko nganda bo alakra sallallahu alaihi wasallam ka sahaba yoru yirda man nyonje ko min temena yirda man nyonje ko nganda bo ala andile la kote Allah subhanahu wa ta'ala nga kitila anga selina nga shuna nga jaga nga hiji minani sirindala mundo nika nasorla ko krani njogo nyi mumbi bla biti sedo lable Allah subhanahu wa ta'ala kele ki sebo ala ki dabo ala ki nyebo ala mumbi bla ki biti forko ola ifangati se adoni tila alemania tila wa koma kinyana wa shido tila wa yibega mivo oti mizana favla shigiria ni fefe mangutu ko bla donye ka soro tonye ala magotala kamele ko magotala to foi fara koka idoni jingi dama ilafiya wa annahum ahqqun nasi anga dala ka fo sahaba bele de manvina kuyonya ne an yulta masallahum ahsanul makhariji boyoro sonyuma kanyini mamununyi wa yadhannu bihim ahsanul madahibi tayoro sonyuma ka kanyini uyi o koray jigiya nyuma dama de ka taka alaka sahaba o sakare subhanallahi bado ko tiena minyene zabe nununde don bawi minyene zabe ne mel rabu kashido minyene zabe ne lemana ne do alala wa bisra alani ibada ko ne kun ngapma ka tugo ko bi mannafa ka temendashi don ka pmaka wa ta'atu al-a'immat al-muslimin arsalati ko kanga tukanga manyemaula al-salam ya manyemau kangu bunye ko karama ka tukula ka kotu tala min walati umurihim mamuno be al-salam ka manyema yala muno be salam ya baro kuna wa ulama'ihim ka tugo salam ya donbo lo ko bunye ko karama mawo may donbo ki flanye uye mawo man ne ka warmi seni do dima ki shuki bla donbo la ima ko sajjena ya bi malo itifatu fo ala ki malo la har ala be segi ki malo donbo ya Allah subhanahu wa ta'ala nyuni Allah subhanahu wa ta'ala ka waliyudo bunye dama de bi tanganye shi umma o ka kiti be on Allah subhanahu wa ta'ala che o be yoromina e ma se et saka kiritiga o kay ka dogo ula wattiba'u salafi salihi anga tuka kan manyuma ta menuna waqti fa atharihu tara salami faka tukola o hagil tuika dinena dine hakika be la khadari kono kata se Sheikh Halima mbalma ke mbalma muso ijandola ni yo fiqhu kala ko shidon o bi Bukhari nyefiye o bi Muslim nyefiye o bi Tirmidhi ne Ibn Majah ne Nasa'i nyefiye nyana min zaka lettre sabe min ndakini na numado no yafiye ko alakira ko aya aka famu hakade fo wata alakira tay alakira kama mima don shidon bo debo don arsala tigi nunu debo don la khadar tigi wo de don khalu tigi mana mi fo alakira kuti ambe ala del alaka famu choko nyumadi ana malma asama bela jalema wala istighfar lahum ko ga ala del alaka yafa nga ma nyemoma munun dara ala mani munun bambolo alaka yafa numa Allah ta'ala ko kaka ala kama wa tarkul mira'i wal jidali ko ka sosoli langolo dabla dinana arsalati kote wa tarkul jidali wa tarkul mira'i wal jidali fi dini ko nga nyonso so langolo dabla dinana ni temmindo nyenyi ne ka dofari ka dine ka nga eta shido ni nda shido au kata se shene gerena tey mugana keme tala sogoro ayo mugana bo kerefe kasoro kam mangachi kwa bi ayo donbo nu nyonje kwa bi kirtiga olu nu nyonje ngalobe da benenda alkama jodo ala tasmad aflaka alaka akili nyumande amma wa tarku kulli ma ahdathahu al muhdathun uye fefen jinde ka far Allah subhanahu wa ta'ala ka dine ka la rabu famo yemi vara dine ka dine yelema ka do fasade kura kono ka to kura wele dine na ka jam kura wele la ka nyishi vangura de selamuma Allah subhanahu wa ta'ala ya shere ma anzalallahu biha min sultani abbe kona nyenga loyi arsalati ko ko makana shimene kwango bele jele toyi anga tukuni ngafe nununa mimbe nunu ngono yo korale mimbe nunu ngono sahabo yi ala batoti mimbe nunu ngono alaka satma taraka kototi wa sallallahu ala sayyidina
akwabi anga manyema akwabi ala deli Allah subhanahu wa ta'ala kan nema ke aka muhammadi min doga muhammadu nabiyyi alaka nabiy madu wa ala alihi akwabi ala deli alaka ayo nema ka alaka somoka wa azwajihi ana furmuso sanmonga wa dhurriyyatihi ana ayo duriyauka wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala kanu kishi tasliman kathira kishi chamana walhamdulillahi rabbil alamin sisa arsala muqaddima dafara Allah subhanahu wa ta'ala shinikene yadi نازقر أرسلكم قصصا نغفصا أمدو أرسل فقه لا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي للياتهاري المصطفى من مندوري أطهير المنطاري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما